Jasenovac i Gradiška stara, Jasenovac i Gradiška stara. To je kuća Maksovi mesara, to je kuća Maksovi mesara. Imotski kamioni žure, kroz Imotski kamioni žure. Voze crnce, France, tiča jure, voze crnce, France, tiča jure. Uz ovu strminu peške su ih vodili do jame, sada se istim putem vraćaju u svoje prebivalište. Ovde piše dođite nam opet, sarkazam koji uznemirava. Ovom prugom su ih vozili od Čapljine do Šurmanaca. U Čapljini kratak zastoj i pomen na mesto gde su utovareni u vagone. Čapljina, grad na desnoj obali Neretve. Na drugoj strani reke prvo veće srpsko selo Prebivalci. To nekada bogato mesto volo je oči i bilo je posebna meta onih koji su sa velikom strašću krenuli da satru jedan narod. Čača ko je reka, jebali ga će, da se trna šta? Ako si u stanju, Gospe Sinjska, ako si u stanju, uzmi Stipu, a vrati nam Franju, uzmi Stipu, a vrati nam Franju. Ja Ustaša, 85. ja Ustaša, 85. Nisam prije, jer sam bio dijete, nisam prije, jer sam bio dijete. Pokojni Tomičić ovako je kazao na kraju: Sjajna zvijezdo iznad Metkovića, sjajna zvijezdo iznad Metkovića. Idemo i vi! Pozdravina Antu Pavelića. Hvala, to je bilo za druga Tita.